واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله واستجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو وتحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. فأقم. كم مني؟ سورة السجدة مكان سورة نين سورة كواجبنا سكان ينتو بكا قرآني كبيرين الله فارين سريكاني يقورنا قرآن بيبرا بنو نندان نيامي ولن تسكا براندي كفقراي ادو كونتون ديندي ادو ايانو قرآن ديندي ادو بانغاي ngalangalande ado kitu ngurugiye kapakesu hilla kapanu Allah faren tuguma tara kuti yonkolanya di ay meyana abundi tiduya kebirenga sura kiri nanke gare sagandi ti hujja kallamuntenga aro dalle kullenga hakre nyimigo himbe koyni nanti idiga me kedi sababay aw alla la niyam koyni ada bani nawo alla niyam battebi hay tagahun tagayinga kundu kam qallundu mun qallu qur'anan gawa ko nim gobe ara worni kem mogodi na osimandi anyi mena haymani anyi mena simmani anyi mena hakre man anyi anya gantaywa awa ko ni kun kon mogodi awarna timandi ti lagara ko dan khabarenga Allah gara himbe saw lagara ko ta to ndi yemunda nema dumante dumi arjanna kadi arna fi nyoda ada gara kebe saw junubu yemunda yangan qataye ado qaru jahannaba no ko bipendi arno ko sindike suratu sajda ke sura fasunta u gaberi adi وهمبي أو الدمني كتر الله عليه وسلم من عباس رضي الله عنه أدي الله فاري جمع سول هجرين سلة أني كسورة قرنا جمع سول هجرين سلة أو كقرنا أركهانندي أركهيلاندي هل أتى على الإنسان حين من الدهر جمع سول كسور إمام الشافعي أجمع هذين حديثين عن الصحابة كبيرنا أو كمتنو ken sabuda imam shafi'i awa akem madhhabindi e wanani ango kusura no hillitu jumal lahajri sunna nyani anna ko qara kin shafi'i madhhabina jumal lahajri an bani usallini wa almami nangawa agem madhhabi an ko ngade kutangana sunna nyani anna aqratu ya nga imam malki kem ma anya kem mogodi awo gilli sura ga fason dango ngadi Allah farim may kenkene magara ke sura qara ado tabaraka sura parce que sura ni bego gilli ti kisindi sura nu nyeri atake ko ngadi ke sura yasin suratul dukhan suratul waqi'a halatega ado tabaraka sura zatul buruj bada khalid wa kun bin ma'dan adi qara kisindi sura nun qara anko awo kis jatine kapia ti basay kera mo yugo nyugo ni qarna amay hotana qarna ke halle yugo ke wadi swani killen Allah ko senda barni awa sura ke lagari kampem bambana kama awa bira ke be hinga kinye awa jangan katenga atin kama ya ha maga aninga qarangen gabondini Allah rasura ke kanjendel liga awa yi qarangana kedi amma ka bendigin bane di atagani hobure nyana
kibrin khara hosre sa kem batendi warfa'u lahu darajatahu ana awrugiti kemeya na aya nda kemen ko di tubu ngana saha antanya na muhaliya golli buri ngana golli buri alla na aharawo na anyaju na baraje kin ayanda gi bira islamin kanjunda nan gabe ni lagara de sorango iqrangana surun kanjo dello ni bismillah alif lam الله أعلم بمراده بذلك قرآن كتاب ينقلنا الناس سكنتا أديد من رب العالمين نجمعني ننداغري تكون كم نقول سكنتا كندي حقرندي أدو وچوندي أورا يلي مكان كونتينياوا تي محمد ولا كتي يوم كلاني رينا كينيو كنيوا لا أما كينيا دي أورا قرآن كيان تونغا أجرام كمانغا مهولميني أكيني ماليا كوسابودا أننا غونغوندي سنويا ما من نذير أما يجلي غونغونداني أغاري كونغا أنكين كاني لا أو سيني كون سرون أو إنا كان دي كان أكين يمين للنظارة كون سورة هنمي آية هننكو الله نداي فارم ما أنكتونو أو ما أنكتونو كيني ننغبا بالنظارة غونغوندي ken rehe ti bashirun gana he parce que an gongena ke tono ke bidan honda ko masa tokono ngod himmi wona tokono ke bidan abu kiwida ya Allah bayin bashirun ya nazirun bismillah Allah taala ayani kamanenga aga tawandi kamununga adongunyenga ada hotaga kenga kamununga nagandi bitotumi uchemedi na juba alhadinga kata jumaa bismillah ajikem balle ayan ki wono himbe ko no khureng kama aw famini ana ko min duna ko tam mo gomme ayan ne ken qurani aw digam bangantenga mi hasana wa kunni al-basri ibn abbas wa kunni abdullah dhahak wa kunni nanti ke kota al-yawmu minha miqdaru 1000 sanatin ta kota bane aqumu oku ginesini inna yawman inda Allah ka 1000 sanatin mimma ta'uddun Allah kota bane Allah go himbe jatene kota bane kingo komi oku jatende sine bane na kusro sikiti akota bane bito kutumi kota bane ta komi ugine sini bismillah istawa kebrenga summa istawa kem balle Allah taala hankal la nyorogan kaun la arsi kamma ma min kebra hang o ku tempa o to agun tempan la arsiya o ho qoran tempan la arsiya kimina koy mukana nga kembe gan qoran gem magade Allah hankan uno komi agawan ke nyimbe kamma mo be la arsidi qorensu ana Allah marandenya di Allah komenya ni Allah tagahunya ni anki nga qoro ni mo nan negandu na kembi di basiya nka ando la arsi sumba na ko kan ka gondi fil khalqiyya tan de kan ka gondi ari qoresu ana Allah illa nan ko pay no nyadi ken istiwa'un ash'arin kum maga bismillah ma min waliyin amanya gilli besane angum makango dangani kingani Allah tanaide makanjunda nan tanode kanjunda nan botin denta ankunda awla tenta me ko gara lakum makanko ke ko tanga iwotini ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa Allah fa da kharaboro nun tono onti batunu wotini onti batunu ma ino tintondi kata Allah angana himbe batu tanan tintondi kata Allah ana Allah to dinade Allah ba ne batiye ti khalas yenga kina kometin do ni kata Allah ilanga ogli samdaw awanna ke aya koni Allah kumunda iga tokini do Allah kumun palle na iya mari siren dabari ni hatande buren to gono ni ibati mo siren mesere kuma titi batoniti o wi qanu o nyaagane tiya kebirenga Allah kumugo iqanina inta qonni inta batini kamani
inta qonni inta batin kamani iqanina donc farqu bayna al ibada wal mahabba ida to banu he jamu banu he bismillah فلا تتذكرون yalli makkan ko ago ke mo godi aganta simmini aganto ngondi yande sede to ngondi ndemo agodo himbe batte na bati mo me nya to ngondi yemme nyani alla ko mo gorengi annake wutna wara ken kama amma dallun wal mudallil bismillah يدبر الأمر alla nahinun dabarni السماء awana utu kamunni إلى الأرض kata munyinga ثم يعرج ya duna wuce gilli duna binga jope duna hin dabarni kamunyar yanka kem balle hinun musagene kata Allah taala ko tadi ke ko ta bani lanyiranya muyine sineya gilli hunga ango kenjatene dunadi aw sala sailun sorondi ti tankarage wujun sine la gara kota naam kota bane wujine sine kota bane hay gati wujine sine awrna kono ti tankarage wujine sine naam kisu na ko yandi kota ke mo onun tabana na sabunya taga honum mo on tabana akempa tankarage wujun sinani nga taga honu nyugon wono kunwa kinye bone be di kunga sunyana don kawo logono na logo ma Allah fa wala salamati la ngara kota yakunu akhaffa ala almu'mini min salatin maktubatin yusalliha fi dunya awne mu'mina kama dina duna di fardan sallibane yo kin salli wuce de awne mu'mina kamma koy kembe akada anya wutangarga wudunu sine ken nanya besu hakandi ikon yana kamo ken osumbana on tabal ken ogantin da Allah mo gobe aywa ogandara Allah ma mo gobe dina me kibina olla gara kotan kala to me tikem me mogonye antinta khana tikem me mogonye ran Allah gara kotan kotoyen ko anna ne wiyen ka ko ba himbe go kotoyen ke na sirunga ara ken ko anna la to kenga himbe ga nu na ken ka hana ko anna ken dabari parce que Allah farin da ti mu'mina kibina mu'mina on ngani himbe qur'an da asukoni angande kundro kundu anto ngani mu'mina angande kundro anto ngani mu'mina kinanga wa munda Allah gara kotan nan ne wa ma ko mi fardan sallibani salli wuce kun sura anna kunya ngarin tawo mo ma la gara kota magan ne wanda ko mi kundu bismillah zalika adi ke tagandana ado ke dabarindana alimul ghaibi akinya hin sutwananga shahadati ay aw ayani ghaibu him gonden twananga wa shahadati ayani bangan den twananga ayani nindananga ayani hinnananga tibati yendun konu su ko mantenga ke akin mudabbiru su alladhi Allahu akbar Allah hindabar ni bakka kamundi kata munyenga ibn abbas wajina awre ni la kuto aro Allah kite ondi wahay nyani hinga wahay bakka kamunyari malika makata an munyimunga wurrandi duna hin kamanu Allah gara qariga himbe malika na atani jibril mikail kalle malika ado israfil ni mando kusengi kama amma jibril kembe sindum hankundu Allah kurinyugo mikailu alla la kembe sindi kamme ji sugo tolini munyendi akbare nga kemma ado jisu aga bakka no kono kallem malika ken gollini na nyonkinu liga israfil annaga mun awa kenya do hingo yankana kusu kamma kenya qoray su ko mantenga kuren kibare ayana konni jurulu da Allah tikundu mikailu ayana kamme mo on konni kenda Allah tikundu kallem mo akina konni kallem malikara ta Allah tikundu la arsiqana kini mawdu tadbir hin wada bar nuni
amma no khube go wala arsi wurrandi woni kuna timawdi wa tafsil al arsh wa mawdi wa tadbir wa ma dun al arsh wa mawdi wa tafsil aw dabarni yire nga golini yire bismillah الذي on duna wuce duna go wuce be nyana duna tagenda gille honnati wuyno tummi te alla faren ki wugine karagandi nga nyime tumu ninjo paruta alla faren likendi kebire nga kummaga ke wugine senega ne timmine bane kenni duna gille nga wa honda ka hay tanta kamus karagi sine bagan ko honunati ewa ala kulli hal lara ko da duna gir ko dan watin konni alla to agumi ayanat ho koni kon dengo nan kaso kitabi kaso ngoni di kensu kon dangi kensu dangi o kenni alla fare liyenda gille amma himbe ga kone ganan di alla fare ngayiri ni kenna no da wugunu karage sina baga bo ken gaidi sawaba kane mutlaqan ken sawaba alla ma kun qur'ana ni ay ano kun hilli baga al minyimme do khifare be igari waranni ngun ko ten kamayre ati ho onda hakan bi ke mahalle bire nyuna wasu kapame ni digan kan nunjate digan kan kote ma be ga ko iri serun kri kata allai jangu har bani har mad mun yana gai aywa iti kullu qalat rusuluhum wa hakala akon ila harum magri tatira wo me be se ni bire be su hare gandari jamanga diga madungi oni halaki utana worne akala ni Allah farsa sallama agari arani dunara wunu karag sinanya ari tumunin bana ay kembi sawaba mutlaqan sawaba duran qasakin pr kala ngadi o hawa adama yankai qasaka dunan ko ni miliyar haka sine so nda haka to aywa shayb ko wala kharab muslim aru awara ma yankai an kasa dina da gen pokonde pir kila maga dina yime wungu denga bismillah alladhi ati alimul ghaib wash shahada kinni koy kenya ni kamanenga ahsana kull shay'in asrun dindi honne bezuya khalaqahu agara kenta subhanallah ahsana kull shay'in khalaqahu Allah gara ho taga ara susuron وبدأ عظيم كرامون يقول أحسن كل شيء خلقه أرهون سسرون دي إتغينا تغهون سغو مغوي أسرين نكوني ambira mo ngo gimmi taga mo be angor no jinyadi angor no kumiyadi angor kampini angor yitinya botono angor sorno mo be de aran taga king ke mo di angarin taw ke go nyana mo be ti tagabe aran taga nan srondi ke mo di anguru mo antora hinga amundu mo anna hinga aran srondi ke mo di subhanallah masih ana tabu honum pay ni bira mo pay ni bira rampay kianda
kebida himbe gara kenya de kenya to Allah bismillah فبدأ الله تعالى جوباني خلق الإنسان ada mari min gata gayinga من طين bakka datinga ثم kem جعل balle anyangundi ke dati bonjonga سلالة bosi yedi من ماء na bosi bakka jimpol holoyi kengani jila undenga ثم استواه ama giri kem modi na nya hori jongindenga na ya cien konturunga na heto hata khotendo cienga kem balle an gamu na sarani ثم سواه كم بل على تغيين تمني ونفخ أهيغا فوتني آدم أرميني من روحه أن جاون إيمين ينكسننا أنيا هاتنا نغري أنيا هلي هو كانتين سبنتي دورين نتالتين كانتين سبنتي أنا كتير ما قن بودي بسم الله جعل لكم السمع الله نيوندي مكينا والأبصار لكم أنكم بونجون دعاني والأبصار أرانغالو نياga دعاني ناسوندو نياga دعاني قليلا كنا اللغون تذكرون أغوكين كوفنا طيب أنا سمعت أنتي أنبو سينيا دي سكانتين ساوندين يمكن تادي الله راندارو نإن يمكن لاندي أنغو مكي أنغو نغالي أنغو سهنة sondubenganga ya'i aw hitu anna wana kin ku fasaw yaga ma ho hayta yaga dagge mi Allah ma ho mugutan taronga kan dagge mi Allah ma ho tahan sondu menda kan dagge mi Allah na du kahirawo hasidawo dundurawo kawa dunkawo nan ne wota ga honunga na giki buren gigi Allah ko mun kanne ma ke da bari Allah ne man kufa kusunu an gaba Allah kusi kya konni daga suhunun su madi hawani ku yayi ki tengara riga an ya ganya na warre ayan kan no nyarre an bakare na riga tanga diga ayan kan no nyari amina an bakare nyari kiya kusi kya ni suhunun madi hawai sire ga ne kati tarondi ya ga ndadi sono menda an ko kisni بسم الله وقالوا أتي ونين نكرنا نندي تيالي وكوغان دنيمي نيندي ونيمي ضليل ونيمي هاري أنت تنون ندي سريك كرا أساويري كيان ضليلنا وتنون نيندي فيلي 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 اللي كيان يا الله فاري يالي أقو نانا تغندني كيان تغندي كرومبا يا والله فارين ترندني نكا نكارين دين ترندني استفهام إنكاري فامي منيه كيف ينام خمو بل الله جاورا أدي كافرين هو إن يفسر نقول لني بلا خير ربهم تي كمان جمال لما هو يفسر نقول لني كم بلا الله نيما بي أقدام يا غراكم هو بسيزا آدم التغندي نكا ما كنتو ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه يمكن قلت سلسو أنكر لم يمسار ننكر بسم الله قل يا رسول الله أنك ننتي دعني يتوفاكم ملك الموت أكيد لنا كلم ملكا كيننا أغنيون كلنا الذي أكيد يعني ملكنا الله داهين بسني تأنكونا أقولين جمتمو تغهون ينكرينا أتاكينا خنم غالبا ثم ترجعون كم باللي واقع ساغندني كتا كمانا نغنغرين دي خري ara wutai o ganda tunyendi o gille kamo aywa ti aw kala malika bega kalli alla na warai in mo bi agara ko de kemo nyana nga ken su halle aw sagani kata kamana ne kemo ولو ترى الله كي كنت تسكوا قرانا awa konni aya hanati iki mana ta hon kalli aya hillandi awa konni no ewa o malikan paru na kalli kai sukanninga ayira ko dik kalle malika na kalli kesunna ko ande haqiqa mo honsi majazna haqiqa Allah yani karnan
nka keda nanti kalle malika ngo kalli kemda anda bu Allah kalle ngawa ay Allah iman tira golle bo kebda aken golle ngani Allah da malika ni ngonu kina ka hanay kunna di mandanu golle sirin nyanganu kanne ma tanyere malika kunga tayni golle buri nyanganu kanne ma tanyere malika kunga no gendi wala himo kemo wali kenta hombaka Allah kallenga kiyaw hinsu islami ngana di kalle malgo seren galle ango dugina di argo ama tungo ni ara diga mbure goni to Allah na seren galle an ngoni wa wanga de ngoni wo Allah da hin qari hakomunga honda Allah do komena ga aya honi honsu ngara hon qari hasa ikomunga ara honsu qari hakomunga honsu kay karinde ara qari hakomunga tagande lemmen tagay ma no gondi ala qariha ko mu malika nu nyanya yotina Allah ona nyamani yugo ngama ya garenga yuwatuni Allah ko ndwani warai la Allah honta Allah do ko minaga nga Allah da honso qarihi ko mu honsu amake kininga kinda la wasa nga makenya komeda amanya nyada ad karinden do an gamundi taganden ko nakam bang ora karasisa wari jagande ra kare ko mo be kamingen honsuya ara kare ko mo alla kurugo bi alla gonni qur'ana ri ti ho honda damatu ara kare ko me jibril ko mali ganu biya hegi ina ko khirima taga honu me khirima ni honti maga himbe ga murginta agam pasu agam qora Allah ma dina adam remina wal qad karramna bani adam amma ko taga husura Allah yimeti ida himbe daro wa min huna eji annabi nyum do qifaru in pasu honsi ngana buno kimbirenga maniga horu kuna ati warni ku gana buno adam madem pasamun ten nam pasam malikan sui ke ngana buno malikan nam pasu adam mar kutu na sam Allah ra ko idalindi ida adam mar mi ngandar wo kimbirenga aya bani ngati akramakum indallahi atqakum ken himbe go kanna Allah dinan to suya ken annabi do khifaru kebda kunna pasu ta honsu kemira nagatoke o waatu adamare mi dantar kun kalle meña kemira kun wasaka al min kafarun kam kenga dangi ku kenga dangi bane adamare mu bedu Allah gan tinta haqiqa ni mimide in pasu malikan ku tinsu Allah rahi qornya ko munda de nan ta ko ta Allah kenga ta ngem bosini ko mu anta gare me baka da gare me baka بسم الله ولو ترى يا رسول الله ينغن بينني إذ المجرمون براكبي كافرينكم ناكسوا رؤوسهم بهندان غنيي ينقلنما عند ربهم كمن ندين سقم صابو دغني الله فارغنا كينغري ربنا إناديا وكما يا بندموتني ورحم بيننا كاري ورا ورسده وسمعنا كبرنا أن جامد أو هارون تمندين on gari garandi mo gobe kebirenga ora mugu yagarangal len taronga farjaina kebire o sagandi katta dunai on golli golle sire dunani o ku keta mo kenun ora dangana ko ngari Allah faranga na kiwari la ra'aita amran fadhi'a anhi wallahi yaqinga ke mo sire buten butundi ni iyon ko lambi hindinya bunde na ke konni Allah o yimi yaganda wari o wara himbe kuta ora mugu o sagandi dunari wana golle sirenya ora dangana on kita ajabun kan den jabun takin an anda kengari ke muri nani ho walli aw sidan buten kutundi
ibe ga tan dawundini yana ke konni Allah subhanahu wa ta'ala amma ho to oda hukkidi magara ko da qur'ana di ke mu go hallamma ma sai nan ngari kin jamani de Allah farin gara ho ko annan saqasu la gara khibarna annan saqasu an ngana saw ko nan garagen kama anta walli ki jamadi bismillah ولو شئنا التي نعم وكتونغانا قانون لا تينا كل نفس وني كوينين نيونكي ونيونكيا وني بيسو كاندين كيني وغانا قانون يميو يميو ونيان كاندين كينا كيما وما كان قانون كينيا صابوني ديغامينغا كوني هونورا مغو هونما مغو nka haqqal qawlu yanga qata inse ngajimi hillinga allai kinni maniya ngi kunanti wallahi min gara jahannaba haga gilli jinnan kahiringa ado siren kahiringa isu ko humantemi kan haqiqan aha kemureni ayabani ndako haro gandi sagandi kata dunai la'adu limanuhu anhu hari iti on indari tiya wari wodugini ayabanenti haro gandi sagandirini igati maga himiyade warna menya kadi man samuda yire al haqiqan ko ala kota ike kuna kanne ni to jahannaba haka aduro mo to gani ebida gati himeno warno gani kullo na de wala hiya al haqiqa qur'ana ganda ko da na arjanna ko na yimben ko ni awa qur'an dinanda ambe ga gimu sawaba ngani wa ko hede Allah suranda ken tanabe ga gono akhir lo aw hede Allah kiti kama titilim dawi o hinni kiyai so Allah dun gonunti angana tagonum baytu sharia nyarenga angi begunu nganga ni hayti annaga amuni haqiqan nyarenga angi le zural ligana bo qur'an ganda sesu o diga min qorm ti diga mu hilye anga gimu ti Allah fa sawon tagunin arno ko hukuma anga yawu langara aywa akitan kama titlim tawi bismillah فذوقوا akibira malikan nati dangani agantarni dunari bahara ganda da osa gene ke sabura rayangan kate entim بما tuwan sabunga aga togonni aga kota ke gemmal limma ki kota yani golle be gawo antlandi lilengi ara ken golle togono dunadi إنا ogoga نسينا ona ga togo yimbendi koy mogombe aga yimben kisi gollen togono mogobe وذوقوا yabire ngangun nantemi ay wadu may nyangang katayenga on sabu dangani agani kin golleni إنما يؤمن إنما يؤمن الذين أنما يمن ينتونني توقو آيانوما إذا إنما للحصر توني يمي عندك يقول سربي وغنا توني يمي أتاك من جمعنا أتكون يمن إذا ذكروا إندير غني واجو بها تقرأ آيانوما إنا قنو سجودان غنيا إنا سبحان الله يكون نيا تألتي غنيا سبحان الله وبحمده فهم أتكو يمو لا يستكبرون انتي دو قرون دي دي بكاتو دي ما on sujudi Allah أكبر تتجافى جنوبهم أو قلي كم جون غاي يوم لا تندين إتتونا عن المضاجع بكا صوتي مغا ورني يوم قلي يوم سلمي أيباننتي وكانوا قليلا من الليل ما يهجون أتيكم سرو ورندي يقون قلنا الله إن الله سبحانه وتعالى ay kana manguto ni yagoni ikkum surum manguto to ndi yem surum manguto yad'una rabbahum bi kama qilli kanu yangan qatayna arutama yi arjanna di iwabatu ni sabuda
أينفقون يوانا هغنني قل هنا أي كمان غري ورجع كنا فلا تعلم نفس ما بزن يمكن تهوتو إذا كم مغني إذا غني قرة ليا أعين قري أنت جزاء أنك نتوارو بما تهونا إذا يمكن قولين هذه ما أنقطع تقوي سجودي دندرا بلاغو ورنا هلا الله باتي يندو الله قلة كانوي عدو تامي هم بيجاوي مغا كم جيني سابون بيدي الله ويندا جاوي الله قلهم بكاد مما رزقناهم الله غري ورجع كبير كم ورجع أنت وانا عندك كوباني أسوسي من مني جوبا نانغتلو جوبا دي لا مما رزقناهم الله غرا نرجعينيا سهني أمو الله قليل لو بكان سهكت الله غرا نرجعينيا سيمبني كيندي أن الله قليل بواد أران نرجع تواوني الله قليل بواد أران نرجع حنكني الله قليل بواد أني سير درجان تنيا دبين دقيا وانا الله قليل بواد أن الله قليل هيمبدي ننسيغادي الله واني مسلما توقلا أني توانا أنو هيمبيتو أنا سرون توينداي ni Allah khallen adi hankanya ga wandi awa hankama antlung Allah da na ko mum pakkan sigindi garanten gare tunden tongu sahabe ga maga anna Allah haqqan buwadi an garo hosumuna mangaro dalla nasikiya abonan salli mallo salli gabi anyana dan ko an sa dan woni hoy go da bari Allah gara ngarja kebiya anna Allah hakim bugat lang telanju wandi bani hede kinna yuwai randa ko usuna wala ken bani kama siresu Allah gara himbe ni unanda Allah hakim bukin o siresu ka duronta Allah ra hoyi wonni ni besu da kinna ne wamma kinni Allah mun duti kinga bismillah أفمن كان مؤمنا أفمن يلي يمن بين كن يمي غنيا أو aya tomundi yemmeya kendo yemmen nambana kenganya Allah to aw ganni ganni awa dinan bakane la yasawun ati kuntanyoro de intanyoro aha Allah ganni ni keni mu'minana Allah to aw ganni ganni keni fasiqina kumbana anna kuru honne angane kharna kenna ngotin la yasawun afasa mun de qarangana mawani koni tokimi أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أي أسخو سلام كورن هن أفمن كان مؤمنا كمن فاسقا لا يستوون ترنين هناك سكتة أما الذين الله وري الله صلى عندك يرسو أو تناقض نمرة أو سكهن يتعمد الوقوف عليه يتعمد الوقوف أو تناقض كم ننجو من نيوين يمنا نيوري أي كمبين أو تناقض نمرة نسي بسم الله أما يمبين أجل سيسا هم بيغا مغو كوميدا ياغي قرأي تانتاتو نعم أنت تقمو تفصيلا ولا غلا أما إجمالا أكهما مينا أكيدا سارباني أو كان قنتو الله يمدا كين غبين كودا هر سيسا أهرني هو كودا ياغي قرأ بيغو الله كمونا أرجنة دي هر سيسا أهرني هو كودا yo kekonin ijmal na kamo me na kinanga har sahar no koni agati hosren do hubure o nyanun tabana Allah ma gilli ganni bo hosrun qalle agar himbe sawkunda aherni akka mo den go kino har sisa
أما الذين أما يمبين آمنوا كن تغني إذا قل سرنا فلهم جنات أتي تاود المأوى تاود إنجرا أرجنا كم وكن دغني نزلا كني مكين باسي كن صابون كانوا إذا كم قلني أما يمبين كن دينا بوا أتي كن قتاود إنجرا نيمبنا أتي بريو بري iganda lamu imbugu willi yimbenni wa idu iniri gani saga yimbenni inati dangani ankun nantemi yimbe nyanga katayenga yimbenyeni ankunyi tukazibuna agani harun do kitabun garan kutunuti agesiyenga allati wallahi mo gari temunni billi yanga katayenga kengani duna yanga katayenga yanga katayen kane kengani yanga katayen korenga awo sini ikunga inda temi duna kallenga ina sage kini allah ladan kahirisu anga sigi tugun kane wati wati ma allah gara duna kallenga koyanga la allahum yarji'un hakaranto kunnati onda hayni hinu may kundu de hono sagren ne wa kebirenga iminu gama sage aywa allah tikina ne wati kebina guji kama sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun kebe wana guji kama kebirenga la gara khalle qore ke mo kani ngul ligay awrni kominga Allah nya halle aywa nangaju hinun tanya ni mo gondi kebirenga ngane ko musri anna sagelo halle ngani kenta ne ga anna dumi awur la gar luno ara ken su bon ko qur'an ni konna anirno billa o gam pagana sabar o bor nun kamma noram gute nyani ki ko habando ko samano sura ke qoto wari ke hitabate fanda gen su da moda kuni walangale amma na walangala ay sada kon taken parce ariyanna ku ye ken ta hakharun no gondi Allah sallallahu alaihi arjanna kwarem koni ken koni ni le mo gonta yaare ma mi wari torma mi mu harama yanqat an no gondi hina yo kini Allah gati mo be gani serentatu bismillah ومن يممي أظلم ومن أظلم يمي سنتت يمندينتا دين يمنا إغرا واجو في كما ينما أعرض كم بل أكمن بيغ بل بكا ينكو كان كما كن يمبونتا بيسي الله تيمبرا إنا أغو تنغما منتقمون أغني بمبوندانو يا بالله لك فرما ولقد آتينا موسى أباده تنغند موسى كن توريت كتابنا يا رسول الله ينكن نمغنيا أنغ السكدي قلي أنك أمني أو موسى جمال لما قنغني وجعلناه هدى من لقائه ما سكا جمال لما قنغني يعني أنغرنا جمال لما ما سكدي كيسا بدا الحكمة نرى موسى كو موسى دو الله فاري إيسا بانا ويدو مينغا هاري كبرنا أرانتينتا دينا همينو هندو كمون نغاي أدو مني همينو تيو موسى دينا كما كبرنا كون يغنو مبايكي يو الله فاري أيا غموري adi wo metaran kuton wodde bi banen di ke ko tangon Allah faran makka hina awon diga no ko be madin non pa kanyo yahudiyan iyanti wo musa dinan kam yani ken hujan signi ni yahudiyan kam Allah farna musa qalle ay kenge malim ba go be yende ya sawun Allah raki aya ko kun aga be yende
idigante nambu makka ila ni musa wa siki iqabrundi aw sallini sen kullen singa dumbe nokunga itlaqa ila meni baitul muqaddas asallitiya atlaqa arani kambata tumundindi adanga ino awa diganan sage be ga wuru Allah farsa sallama adu musa naga adu Allah naga asabun ngiri koy musa tasu adu musa wo gemme musa wo tin sage katan kamanga anna nyaga newenga anda diga nalli Allah ganda hokkoy musa wo tin sage katan kamanga anna nyaga newenga igemu ken wuro bane igemu ta tamu ado bane adganten kinni bane diga nan sage ta tamu kini riwaya ni bil islam riwaya nun taban riwaya ni wono bo honda kanundi karago honda kanundi tamu ala kulli hal ado musa ko ni gemu nan in ayake ginda gara diga insama Allah ra ko aga worni gemu tagabe kibrenga masikadi de ake musa yani aqabrundi ayani batul muqaddasi ayani kampada tumundi ke musa bayani masikadi ginde digana adiga halle nalliyani aya ke gari ke sunu kinyi angar himbe wari ke musa bayani kamundi miside ndi iqabrundi Quran la dangeni kede diga men jongo Allah farenga me antaro Allah farenga de haqiqa ando yumatun ni o wonati ke won yana xamo o ta danga yi xabrundi o ti asalliti ya awon nan diga ni kamutum mun qadi ke won yana xamo kibra aywa to Allah farenga ma sikadi kibra ngianga basikanari bo hakala wala himu jongo won hinga da sorno ho halle islam o ngan da sorno ho halle mangara nya wal ma da sorno ho halle mangara tokono Allah gande kellitini ana jonkoni Allah farenye maka kenya de wal makenya de bra ki gemalle maka sube ganya Allah ti Allah farna maka sikari ke o ko ngaba sikana dikendi la koni mu'jiza nyi Allah farendi yugonda Musa alayhi salatu wassalam qaidan ni ho wanya mu'jiza Harun an binimunda kenta nyana muhali ya Allah na menya taronta huya iwalnunda Allah ko musre wati banendi angarin no kugabenga kenta yana muhali ya wati banendi Allah ko musre bane angarin no kugabe kenta yana muhali ya ken naqilum hakrenda lengo ni ken nan banganda ke ogu ya hay kebe sisa angana duna tagani nagato sikon su yare nga sisa ango huturo ngawo ango nilenga ango sowana ngo angana duna kon tagani nagato sikon su yango keke sisa itaga honya he Allah ma nyada yo kini ande ngawni yagarangal lenda lenga hakiyemu Allah ko masrum baka la igolli anyo kenyen kiyelli na duna khidima o kahirin gollenya na islamin gollenya kiyen da adamarin bani ni baka hakaru yalli diga no kube bismillah وجعلناه okoda nabillahi musa nya wal ma kitabi kinya kudan kandan danai هدى لبني israila mun dangani وجعلنا imma oda dinan kanan kunya gille israilan kunga iwo surun kandana tiyoku ya mariyenga kanya birambe sabaru imme ga sabare de وكانوا kenda ni inya iwo dangana wono toku ayanuma kiani wala ngalenga anto woni ti Allah nan sabare kende Allah nan ko Allah mi komeku Allah tuwa dinan kanan ka to
tungun dengan sipa semanga kembali sabare nyawli lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun lamma sabara anga hudna mundunu an sabarna an walla garam mundunu an sabarna sabarin bali takanta harbane sere sugaram pire sabarendi dunam pindi anta yornadi lagaram pindi anta yornadi bismillah ya rasulullah yang kamanga atigi ayana kiten kutunu taga mun nawani sigen kodanga kodi taga honu nganya igomme so kendi gilli dinam pinunga awalam yahdi yalli ama bange makan kondangani wa damma me ogara kum palagi ikun kane gilli jaman dungonga makan ko nyimme otrene ita odingra kasunni kebrenga kay fi gameo ko komponni afala yasma'un yalli inta mukina ngajiyawa ikun ana bugu makka igora shami igora yaman wudangini ta odingra be har sa kemma banguda igunyimme wotni hulanira ngoya nyire hulani admini menga hulandango nyire hulani admini menga har sa kemmi kun waju qur'ana wodiga mu har sa yima kemmugo kebrenga allati aw serenga junu trende aw serenga junu wu aw serenga junu bo qur'ana wonne sindi kama mo serenga na wu tan dalla aw akhirakin nana triana aw akhirakin nana qarangi aw akhirakin serenga kusi kyaro masala tirana sire qasi ado qarangana ku kama sire be waju anda waji an qara amma kanu allai an kristiyanya kristiya sama kanu allai an tere asama kanu allai aka man dawaji waji na kan bandi koy bismillah awalam yaraw yalli kuma wariwa anna agutunganga ojin futunu katamunyanga kengani munye kante kantenga nukhruju zar'an wana qosa soho mbugunni tikenjiya munye kantenni an'amuhum idabanu moyigene gilli kenjiya adi yimmenu afala yubsirun yalli iyagenta kingawa munye kante kamen worni mahulugi ngora joga kama nani kamme mari jingo wulle na kama nando kusunya jiya haranda kamme gari ratu bido lisiki fundi homo sen angunyi mi wa tibi daraka alquran wa kununa angaba himbe konni kenni kammenji duna kan no kuni wono sono di jingul la kiyai nda son ti kammenji nga kinya haki نسوق الماء إلى الأرض الجرد فتخرج جين ورنين جريا غنيني حرام ترنا غما من نقص هذا قصبان قصو إلا قصو سكي أو يانكا سوكي موسى نودا باتي أنكو يموه سوكو نودا باتي أغراو مريبي توكو مولين أكو تنتي مدين أغا برا مغم باي دابنو برا مغم باي يا عندك كينغا عظيم بسم الله ويقولون متى يوتني متى كم بريني هذا الفتح ما كان الله فارين الله غركيدا ودنا الله فاري كي ينغان قتي او كين كم برين إن كنتم أنكم غنني صادقين أغني تونتو يا أنكم منا كوتا ونيانا مي أمدو ما كون هر تباري تكنا وقتنا تونتم كوني ني غولم باسنيا كوني كيو نيانا كيو وقت أو وقتين كودا تونغاندي قل يا رسول الله متي دغني يوم الفتح أدي كي ينغان قتي كوتانا لا ينفع إيمانهم لا ينفع الذين إيمانهم تيمون تندن تإنهنا كفروا كونغا كافروا إيمان يمكن كودانا يورون إيغوي تنغني كن كده يعني
ikungo hoygo konni la mundu qur'ana wo kemma konni da ngete wo anga honga gatimmu anna maningana nam mo on soro na du hewa wal ma andari mo kinyana kinya hewa ayo gonda Allah wutini taworni baghtatan kemureni kuma anga na mo ngoti mo soro ni aro kenta gemme ayo ni gondi komike awoti na ganda kinye aywa ngor kusaka tongundi kenta soro na garre anu woni nga bugo bane tongi la khamu sogane ginde kinye ga wamba bane ahilandi ndugu kundu cinne kentare de yani hakkare nyen ke jabu anga wa mun na ko tantu himbe sabura kenta kitaade kibla kisi yimme ni mani kisi kile ni mani hibane ni kusaga dunge tabane mo ayabani mutuni serema domi kisi ni hina an wonen bugo halle maganda yusa sero ama domi nyana wanta ga nyana kare kibla na ko yandi awati munduye yimenta kenga serena ho wakati amundunu ni mo anda kinye awango himbe no kenyana ay ara ko yandi ke dikenga de ke ko ni anna mo wonya sonni na du arna mo sonde nyanyi kempalle ay menga na bu mo sonde ndadi de dugunde ndadi ko ra yu jabi ke mo ko di ke suni ay gatinta alla faran ñu matunum palakini ti halaki be ga yu taranya mana suni kenya kempalle kutuzu waqatin koni iga bara iga bakan waqatin koni iga bara ay bakan ga kendo komenta bana sallallahu alaihi wa sallam أعرض بسم الله يا رسول الله يا نجن نبالي بكا مكان قماني أن تنجين دي كيكوتاي مكان قمغا يكوان تنجين قم أنجين دي ينغان قتين تنجي يكو تاغن نان كالين ووتني عندك كرا أو لغهينا ونا اللي كيموتو بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأحزاب سورة الأحزاب جمع قبي كاهرين جمع قبي نغا كهمامي تامبي الله فارن كنما كيني مدينة سورة شريعة دبرين يو غادي كومي كيغاني مدينة سورة نغول ليغا موبي ابان قوره وتون كندي muslamahu al-islam ni ngarin tawo kare-karente adi ngarin tawo logonte kare-kare ma kuren kibare sura ke kun konni kuren na suro kinyana kanun surondi ni kundan surondi debun surondi jamanu surondi waliyaz billah kuren na bononga arno kusindi aywa kini honso bonondenga koy wonu ñinon i maganan kaso ladanu ñani ñaaw besu ñañana a worni na kun kitum bonondi nalle menga serenga atabanni a ken kitem bonondi a hinne do demande sabuda basi ngana nya angara ko adalle saranten sumbana ay a ken yakan konni sagarambari agani maga mogobe a islam on dikem mogobe digambure gare nga mogoy wo na nga ken dabari ke bidenga kinga boten take
aywa nanti sondomu hilli wo hulani nogondi wo serebani nogondi kebirenga aw kun awti ay killanta ñana an pakaren koro mogo hakare bani sondom bana nan do kundi menu a worni na kunya ga ko na kun wala gala kebira arawto tin dorom sura ke ho koro benu ga nogondi hiddanta nonni na islam nun jon koy islam on jukku sirenga kengana bono na sharia nun gur kinoya ti allati kin islam on sharia nga kengana bono nega munde aworni to ina awa kureni gonya bani quraiza ado lahzab aw ken khana kuriya ken yaare konona hanage kingani jukumbinga aworni na jukku siren koda jaman ka hunjuku adu ambane gande an juku koy wali man kibare terenden juku hijabu islam ndo menaga ikanundi adu yaharunga namaga an kulukutu ngara sellanga aw islam yaharu bo adu ogan qabana alla faren gol nyalle ma mo be na daro mo be aw kunya ren konni oda bane kingani kituma aw kunya ko konni koy zahari komi KMP komi aywa serena ire menya kenya lemme be anga nyiga titi anyi mere menni ado alla fare nyagari ngaba yagun kibare aro aganya himbe sabuda ado magasallen kite alla fare maga aro hijabun ngani kite be shari'andi alo kubenu wo jongini indan kata walima nga walima nyiga yinkane ma yige mpalle aw kunya ganya kunna wala ngala mosir kebirenga muna haganun ka ayi konni ni wala ngala o kan kaba o mo tuni ya mo be aw kem mo konni aw ken diga min gilon ni mo siri sura ke joppa wakati ado anima wakati بسم الله يا أيها النبي digamanga na sura gaita o Allah farenti gana adu sahabat tumundo na munafiqun bi'u adu kapallin jambanto woni ke sura agillenyi mosri tani bakara sura mbaka bidungalle ayanu nyadi na wasehne qammo ash-shaykhu wash-shaykhatu iza zanaya farjumuhuma albattatu nakalan min Allah wallahu azizun hakim akon kim wadi kundi menu krise yagare aro krise yugo ihilli ganda jeni kare gidungara mine yangan kate sabura gilli Allah ni nindana nga Allah ni gemu nindana nga o kebirenga ato akon tengona dangi ayanundi ti qur'ana ira kite burunga nyadi kite burunga nyugonu ni o wa qarna anta gollini honu ni ira buguno pelew anta qur'ana kidi khari anta qarna qadi anta no yimmi kibira ina hugaba buke himbe hayo maga ato ke banay kempalle ta agabeni ta ni bakara sura me baka ولا برون قندين كيتين ينا كتا حكم النسخ كياني السنة دنكونو اتقادنا أما الروافض كنت عائشة يامبرا أكيني بس كنت عائشة هيري تا سهندني غبي يغودي تاني عائشة مغا تا براكنا غا قرآن دونك تي قاسين دايغا وهكذا التي كتاب قوري يوا تانغانا kasano genji gana kenda wali ko ina gambo tuda hala tangane o mina gare ko ni sabu sere himbe tungan qaba qur'an bi hayo mo go akharna allati ki kitabin ni andari maga
iwa tangana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun e atanga ne nyugoni anda gamu ni qasen na hoyiga ke ma ga nan ga hayari hentange kebe aisha radhiyallahu anha allah ko mebe bar ni kelan dam ngane don kan ta qurun kana garen sagaida himbe gam bon da golli buren suini jene ne da ken garen sagai allah yimi da bar ni ken wurani da ho ko ha ken di ken palle su garro hange ayanda ko en da sennin الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين أولئك مبرعون مما قالوا الذي يغري السنين إلى تغيكم السنين مهلمين إلى كم السنكو أي وندا يغري إبارين تمو جليهونا كم برونغو كنكوني أي وندا يغري كي آية وسي عند هو كن آية شذرة كي آية واسو جابين هو كراكي واسو جابين رضي الله عنها ومن كي سوكا هم عندهم من يجي كوني إسلام نما كنت توقينا سغية دي يتيدا الروافض إلى سنة كونكو باقي سنة مني أدي قلوني أدي دغامني وانا كان بندي كباني سنة يوني إسلامنا هوكو الله فارين كاغمين ودا sunna ñugoni a ñam pakerlandi nante qur'ana yugo qasenda yiga nañi lahingo ñene ama kete xari hindi sunna ñugoy wa wona kampende ko hilliya ngamu ngena himbe ko idan ke golli bure temba imati da kahire de parce que ñi salli ida me kita harna me kari ido sunnan dun kono hari da me kari na me kari kamballe nga ke wugina jatem pay ke wugina jatem pay na me kari e mati me da kahiri sinali ti radiyallahu anhu karramallahu wajhahu inawu khama wurri bate khama gari ga kome aga na nyoro jogin debe de khama ko tenti mani khara jara عظيم parce que islam a un paquet wono imati da kahiri isigi kania ihaya bunda hona subuno ito be go to ngama iti wokande kebringa on tad du kinga isigi kania kinya sabu ati inda wuro kama diga dibate kama gari ga komi himbe ga na jogi kharajara كان الإسلام عن جكونا كان الإسلام عن ثقافة كان الإسلام عن أهين توعون نجاي كان ندياب بقول سلامنا ناكري نادبين كرا لمن دو يغرو يا سبحان الله مزيد نسخن أمو دونة تكين الإسلام عن الإسلام أو بقومنا الله فاسنون كن الإسلام أو بيجري كم بتكين أبدا نبي الرحمة هن النبي جميل أصحاب ما دبر كندو kura wafudu no be hage impasu islam no benu go na kenya lengi impasiya ya garangal lendi impasiya manandi bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يا النبي نمجي اتق الله كانوا الله
ولا تطع الكافرين awreni kanu Allah ni man yani dum ala taqwa ma Allah farnan kanu halle ken tahsil al hasil min bi gono na ken ko nan qaso ke bi nga puro game ke batte an halle ot ni ke bi nga dume Allah kan nin kam wa imam al muttaqin angadi kenda kanu Allah otini allati andbi nyimme dume an Allah kan nin kam bismillah wala tutil kafirin ma kafirin nyamar kan nimbatu adu munafiq ho gawan shari'an sogini ay to ko dan kallenga in ka hanga ina kalleginya ma anni to no annan kallenya ma an kallenga rade o ke ko ni ko Allah fare ayan gasabu abu sufyan ikrimah ibn abi jahl abul a'war amr ibn sufyan as-salami makka kanan gunyani ikanan golle munyani abu sufyan ke ko dayani makka degminga iri madina makan ko ni waradni makka ga qoto na nyagami kamen tarni beso ko nan bariya isalamo ko nan kanu kum alla ra ko ni mo yalli ya ga de munyenga nan qusuha min atrafiha o ko man hubwi hinsi ya ga ndakenga iratu watengo no hobede ana madina parce que gili alla faringa bo makka ma go saga ni rini makan ko makhari kita iri yang kam madin ijati ni koy abdullah ibn ubay ni ko yang kana kini parce que at-tuyur ala ashkaliha taqa arawna tumwonni yilu bi gambana iyanta on men e makka kahiri ni mo ngare madina ku ngani yang karani madina mo ha ni men garayo ada qital uhud kenda ni uhud gajangem pallani e gari wakati kebe ya dundenga ko mundo Allah fare ma Allah farna dundenga ko kiniya ki hara asrenni ku ambugu yire an wure daru wati daru on tor himbe yilenga kar lenki badri gabal nu yayti worni Allah fare mo nyon ko madina ku ambugu yire ken kota tanyere sere akara islamin bi akara kahirun bi hamzatu bane kinimi wasi parce que watu Allah fare ngani serebe i watu isa undengai watu hinna nani kem balangor ni kadda ken kamanen de nga tangi worni ken kamanen da kuma anyi muhidi an watu ni ngandara bin kalli mi watu himbe gani baskati mi ke kri karinda nyange ya imi ke ki hore jogan nyange ya imi ki la'anan kaindana nyange ya lamandana nyange ya idi ke ya hinne idi ke ya gungundana idi ke ya nyagalindana iwatu aba ko ni mo bede ana ma ko ndunye to bale ko soro nawati anga dinam bim buari na anya wugine yugo dunadi kunta madina gompaka akotan nga Allah farina dundunga on kini ya qari on sehi iri Abdullah ibn Abi Sa'd ibn Abi Sarh aratu ummat ibn Ubayraq قال للنبي ايوا كندا وتشينا كبيا إذا الله فارندا أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارفض ذكر آل هذه أيوة يقاري الله فارن نقوم بسهن نغني المفاوضة ono kallengo annan kallengo ona hotu na howara an kana hotu na howara iti diga munni muhammad ori anno borinun kainden togono la ta do uzada manat an wotini kallon de mo idangani serebe gandi batu wan kan leloni ni ori kinga وندعوك وربك وكين على مقابل ذلك وكين دو همبي وراتي ميا واندان كمان بايني ناغا تغنو يعني إري مفاوضة ونسي هنانجم ونمي كلم تغنو قطع مويا ديامي كو قطع الله فارن كمان
ngenti bori kanyon de mukenda muqabilu ankum alla tokono alla nan ku yawoy ara man baka alla maka Omar ta Allah fare anyana kisna de angen konun du moda tawni kari قال إني ati Omar atingira dundinga on kiniya فقال عمر أخرجوا في لعنة gamen la Omar ti khagra am bu wona kidi am to kunu alla langa de da butinga kamma أمر النبي عمر أن يخرجهم من المدينة aw bara khapat gam ke gileni di yawtu Muhammad an kentira an to hinne ni yalli hinne ni wani anda krisun karini nyama ti kahal limun do yaron kanu konan kara makka sidulen o gawarni lengi kenda ni makka o qasuman be baka yimenta kumini o birani hate motin deni ar qoti qase na bina tirni eli ken hinne ni wewa adiga mun gabe aw billah Allah faani binning Allah fare ari tangir ndi baki kama honne adunga sirunda ido biradun nalli inda muguti jawube o digane ga kenniya adungi da honne ni tono honne legu honne ke ko ta hilla ka panu nyeni akasu kama adamar ma'un al insani adamar ma'un dinan ngono dinan ma adamar ma'un ngirde bakal Allah ta bohini andage manda anna kare dullenga anna kare dakuma yang da Allah fare hakim adu umaru yimeyani warakide himbe gori batoni kari an na kini kini mega kibra honti kitana akem maga hondi ga satana ma umaru yime goni gari tono kibra oni tono ko kibra Allah fare yan tani tono haka in Allah ayan ngal Allah fare idiga mugo to am mo gondi de magi diga mugo batude ibn ubay munafiqi kunna gati be hay gari kahiri to an sare be gandai an gan islamiya an wo tafawuru nyana an jamanenda an mo gotude kahir no munafiqi iwo himbe konanda a min ngalundi a gem kanundi siga nya hoyi himbe go gem islam ko ngade ngana jamani ñu ngulalo ni a gem kanundi tangor ni ginja ko islam nun kama antar ni gemude antar ni gemude ko lengira he kahirin ko ni islam on ta onan sehe noru kutu yemmo nge ho nge makama kahiri anda galle de anga kana galle ne aga diga mun no wandi basi ya kan tawo ngago gemme himbe di jamanum pillin na handa de bum pillin na handa ma sigi ho ngara di himbe ga wandi nan so gende bele basi ya kan tawo basi ya ange muhidi jamanum pilli khairinda nga an islamin ngoni khairin ngoni awranyin kula ngin islamin nyi hon sukani ngin islamin nyi hon sukani misalani tuban kenga ando kahiri ngana tawo dagan se tuban handi awranyin kula ngin islamin nyi hina tuban ga ngani ngin islamin nyi hina de miri ga ngani ngin islamin nyi hina maliya ngani hata minda ngani wa hakada kebilenga digame suga warni attention islam agun nogondi aro kinga na gem basindani aganda gemme gendi an kendan jamanda an debenda an qabila aga harbani tare toro halle do qur'an ro warak li honsu ke ko ta ke menyen dagi allah farando kahirun naga ya ganda itu obor nun to kono walla to kono allah yu kumaga yani min ira kenta kawana diga yo honsu koni ko on ta ko ira kenta keni itampinde senti da dabarenti da keni ken awdo e lengira ikitandem paka inda mani kono da tona kenya inda mani kono da kibra mufawidun in kanu allah ide hin kaman jala kutan in kanu allah ide
ido kairun na magi mu hohodi na di woni ken sogol islam ni ko landi bismillah Allah ta'ala magri aliman tuwanan gani ti honyantenga magri khana aya gani gemuni ndana ya rasulullah yangenna umbatu iyo kem parina unu katanga gillian kamanga qur'anake inna Allah ta'ala kana alla magri yingana gani bima tuhunga aw kengollini kibire oti aganta sorno himbi halla jonko in Allah farini kibire poli muradu yumato la tuti'i wattabi'i da yumato yande mufawidu ma kahiribatu ma munaharibatu ho wan shari'an sori mufawidu tokido Allah gara wahyi be nya kata Allah faringa qur'ana ti qamu kidi Allah farando wara kille qamu ke hidi ke ngara kille mo be ma danki qur'an no kitabe yedi o honsu wadi o honsu o dunan pin suwadi walla garan pin suwadi himbe ga dangi Allah farando kan gonna lengi kanan ke minyan dangi ni ando lengi karin kan gonna o honsu qur'an bismillah wa tawakkal annam binun bisinni Allah ta'ala magandini awase ti Allah ta'ala wakilan bisane andawari parce que kanan gen tinmani nan dungeki hanjaman khibare mo hanjaman khibare ni naki hamundi kina hasida wonta hasni la himbe gandal Allah da ma kan wa tawakkal ala Allah isum baranga isum kutanga tangro Allah bade anta harbani bonundi kairin sunan kanu sunan daro nani antaro Allah bade anta harbani sornanda harbani ada mushahidun ko qure kan den gamma independent sisana ido himbe nu gani lonan bakenda sui ho gama ido mena gemmen palle ana kama wolegi ida suwari qoron kama kahiri sago antani minu manga nyame kahiri ngata bane Allah jalla farnda yahudiyan tadungina nda bada adu munafiqin do kahiri manga ndaru dinan na nyamma kinga inda ho nya an kwanda nganda nya nani ango sali na ngo sumu anta gemali kinga na nyimi ihota na konni kinga na nyimi ihota na konni kinga na nyimi ihota na konni ibra katake wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sange be la garon ngena gane an kallen nyan an kallen ka aka banga tawani hanya gari ngata wana gilaji para bismillah ma ja'ala Allah man nyamundi yugubane dangani sondo mu hilliya ibane nogondi Allah makinya ma ja'ala azwajukum allati ma ja'ala ummahatukum alla ma ghammanunya azwajakum aghayakum binu aga sarambarni minhunna awagillikunga ma ja'ala adiyakum alla ma gharrin qirindunya agharin sarantunga zalikum atukudiga musiki sondomu hilliwo hulan nogondi walma angandati agarinda bane ango koyma kenna nyantenga may mogondam ben suri walma angati serenda nda nyille menga bane kenna nyantenga alle menga mogondam ben suri atikuna aga diga munyi awa konni tagara kembane haqiqan tadi sondomu hilli allati manya sereda sere angana sarambare nya kenta yagarinya na may mogondam ben suri sahare way angati lemmen ni serenga kenta nya na lemmenga mogon suri Allah ta'ala aw tunya konni de Allah ta'ala aw komun kandana kata tun kilyan kayde kibira kiyani ad'uuhum kebirenga ala jopa wurelanga diga min gal gar kebiya lemmen nyani
Allah tilla karallem mungri لآبائهم kati sarahabunga هو na lem mungri sarahabunga kiyan telemunda Allah taala indini فإن لم تعلموا agamatu lem mun sarahabunga إخوانكم kembirenga aga mare munyani dinandi aga ومواليكم habatu ne lem munyani awa qabilani وليس جناح kebira adikani lem min qilli hawayi anda anti lemina lemme mo anda Allah wa darnu Allah wa kanunu ango ho ina lemminda hada mare mago hinna mo ya kenya da anka allen sarande hede akhiri hawai allati ke ma kinyan tilemunta ene himbe kan tilemunta Allah ma kinyan tilemunta anga ta himbe hawatu de mandiro hinne be lu ngana nyi anga ma sara ke birenga anga ringani islama gondi كنا نقطه هنسو أو هرمر من غا أسو من أبناء الأمن أسو نمي هواتون اللمي أسو أم باوسري أسو نمي هواتون اللمي أي بكت هرمر ما هم كلنا وكيانا موما الله تقول اللم منكري هواي جينا نندو بنوندين نندو إمنو غرا دناسو هكا جنگل لمنا akkoto yenge wi kama dunana konsu dinan sudi shari'an sudi har tlama gon bane hede kungirin jamuna sigi tonge ngi maga dunari da burenga ben ka homa me ti yaarun koni yana ntam pike hidita hari anyi me golle me be sarana angana lemu tammi sara tanje munta kini har bane ke bilenga kenan bay hayndi dunaga walla ke be siza har lemu nyunu kana jamuna nyamba kana jamunga يا عظيم اسكي دغام كلي انت نهار ندي دغال لي ني غايا ما انا بور ني كي دغام اس غالي انت لي ira duna haga jenare meye anga ni lemu na tikraiwa ma inda habe yere bana he duna swani parce que jenare me lemu dina suma ere ko lada suma are ko addu katun demo dinan sudi addu katun demo lada sudi duna su kebida kunya diyan kanne ni sene yaarul la hiyani ay ken tambiyon ko nando ken kala lemmu karagi tuminyere wa masu jenare me intam habe inta qablay iddu katun demo no ko kunya diga men ke e Allah ti ona lemu ngiri hawa to an gundi one ngiri ma to kin hanga sren ato Allah kalli gaide Allah ga tana himbe nya an dunyo kinyanya na amma dunyo kinyanya e yambale lemu ga kirin da muti ma to ma dina hari hawa to mi Allah wudo mani qur'an nan ya dambin nan qur'an kesen har mar min bi sura inda bunoye anan dambe yamba an dunara Allah rasul ake balle har mar min amma tun da bate dina an bawai inde seren kelli inanda ma to nya kelli do min ngaba serga be wanda ma to ontu ken kaman tanga mu yimetu ila hende kana jamu yimi pira man to on demo de man to on demo yo yimbe ko ni na yarum bagaram boy ni di yarum tambi de ngadi yang da kamere me sara an to onda ko na ho bane ken to onda gare ko ko ren kama yarum na to diga me ko nanu habi antire mu ina de gari kebirenga yugo be gandi wutu tikenna i jamu mutu yugo ngon worondo yanga haraqina Allah ti maga dabari Allah islami non qarallem mun gari hawani ango de mandoro hinne be yana kinya ga kenta ngana lemme maga ko tallemme ma sah tallemme allemme yugo ngon worondo killa khane indi yakunu lemu bewtu habe gantiya ina kun sahana ka iremu
sharia ndi haranga na lemme kitabe yagaren bati yawre mega he anta jaten alleme haranga na lagari yagare kewtun tille makni aro lemme bega kinyanga na ni alleme he tula lempi allati lemme nan kri i hawa to kiya sabu sharia ndo ladan suri har mari me to yille mo digananda wakati suga libanda nga jamu yille intaranda har mari me nan to yilla aw ge manda wakati nga nan jamu yilla har tabani anta digananda amani sabuda am pawaran tanya sire hawai am pawa gani himbe kinya am pawa bo jamu wodo hawa bangi dinan sudi ladan sudi jamu yille anta gebe andal lu ngana yille kare su to furma sakanni kibira sere ni akhare to duri aga kundu am bakara to duri ando lemme mari lemme be ajamu binda hawa be ngena magan ngur samenga kina sare kina linki mang aya nyanga wakati yuwal woni madina wato makka atoni abu ma'mar akran din muslim ime maka asan kidengo quraish nundi arabu nundi a arange hakare qore kundu sondo mu hillana ide ida ken ko na ko ma yime gotuni yaho sondo mu hillani ke sere barante ani tini ke sondo mu ko hilli abane bane sugara himbe tunu muhammadu ranta ke me tunu kille makin ini hille ka humami iyan qoto muhammadu tuwawi aro tangande di iyan pakarantai sondo bane o sondo bane asuka mo denga kane imagini ke mo di ke wonne kahirun bakarlan ya katime badru ko da kahirun qose abo ma amari widi ado abu sufyana gem awunte tabane nga tandi tehu bane nga kitendi abu sufyana di aba mamar ana kamo lengi ati lengi ko ati katay nyoyata ikatoyta ati aba mamari ana kamo antu tabane nga tandi bane nga kitendi ati ngi ko ni take qalayde yewo himbi qalay mpa mani hilli torin tandi ati ja habay ko ni kebire ngajime asire mo kira de imin hakaran doni ido go himbe go ni tongi so no mo le na no ndi amay muni to ta bani kiten kibira qur'an ra ko nan dalla nanti so no mo hil dayu go bane no ndi ja to ngende kida ni aya ke yanga nan dalla akinga ne himbe go ni ata bangina de aso bangina kebira masalem bakare qoro limitiyani jahiliya de serenga nati yakenda ango koyma zaharu ngeni mukallafi ni yaken kamanta nawo ti mai kenu zaharu na kodon ko yakenda an qoro paraminga koyma kodonga haraminga mobe aya tasbihul kulli bil kull wal mazhar bil zahr wal mal ba'd bil ba'd wal mal ba'd bil kull wal mal kull bil ba'd kun fi hukum ndiga wuzhem wuzhem gabin ila sira woni ga ari yakenko nanti a harami ya koy gari ma haram mobe amba na ta kitewo koy ma kitewo a koron koy ma Allah a gizon su magada al munfasil anha madhimbe to kinde gande Allah ganji ma nya ganji ma mura kun gole an ana ko ni ya garen da islam ba kun kani woni kenya are haramanga parce que amma khana haram denganga dabari mo sun takenga killa ke wala dro
ay islam on di kenta nyana mai mi kebirenga manin linya Allah kon da ko yere parce arake atantanya ago ngena mo be arake mo on ko ni kin worni makata kani qad sami Allah sura an yadra aw nakun agon di yere angana an yaqin qaba jannahu ti koy amma ken tanya na amma yimi an na gawana mun ya gandanya awon ni ken saharen ko ni aw kani ko digan sikandi len kirinte ken tanya na ko allen sarante de زينب بنت جحش الله فارين كاغمي يوان وقست معه مدة زين بن حارثة يا يقيني نقص كوني زيديا الله فارين دا زيديا إرميني أراني إرميني كمو زيد يمل لسلي شامي كم من بروني واني يعني شامي كون ينجا إذا ميريجا ميجا جموندي هوري كمل كمن سغندي حكيم بن هزام ينا أقب كمن سغندي بن خويلد أراكيني إهغريا أكيم بغرياني خديجة بنت خويلد خديجة كاني الله فارين كاغوميني خديجة كرا كوميكي كيني إكينا الله فار صلى الله عليه وسلم أريكي مغو يادي كي غراني ول كي أخي ول لمندا كيني كين غرا كيني إكيني الله فارين دا هورو نانيري مينغا وكي برينغا أنا جامن إرا وچينيا دومي كي مغو دي أيوا كيم باللسا أو كورينغا نانيا أنلي من كراندينغا ما ورانتا أنتا منا برون دانغو غلينا مندو ahaba ada hawa tuni ida mugunan tawo makka ido na gurin gabelli ti worni amma ngasa igi makka iga to walla faren ma ga kina diga men yang walla faren de basin tadi qaraymi turni kwa andati agan diga aga to ko era ganimi qarayma turni de angu sagontadi nge sagontadi ira turni ara komagun sugandi do Allah faren batti hora on kamma ara Allah faren mutu ni sirun to kon ngadi ken golle gore ngade anyi me hawa hay am bawatu ni hay iro na burelli kala yime turni ati o to ko Allah faren komagondi ke sabuda ara hi gore nya Allah faren qara harawti hi gore nga wa ken maniya Allah faran ati kebirenga atille menyeni kene tabanni ato quraishi qasede le menyeni zediya awin kiyen mutunu nga kiyen mutunu ara ro dibendi awa krisun no ko yugunta uranu ara wo kina suya ko khanya seda nga ko kene zediya ara ke gollanya ken sabuda aywa linda utunda nyille menga awin kiyen mutunu nga kiyen mutunu ke gollinya a hawa jondi ara hawa tuni a kuni makati ke bilenga ankaran se konya o dunga tiki idiga na to Allah fare ma bo yago wati ngati Allah fare nda Zainab mundada bintu Jahash koni Zainab bintu Jahashiya Allah fare ni makati dunginya ni akhbaran warna wucili yani agatire menyeni adi yime yugo mundada Quraysh nyani ida wucinya kem palle Allah faran khibari ti anya go Zainabu ya Allah fare awurni nya anya kenga ngadu kini kaba ko de nda ya garebe mun dille ni wonda kenna nyingi ya kenga kadi bo Zaidi ra wara munahirun da digame kita aro kahirun Muhammadu ire nyugonya kenyari akenta haram deni Muhammadu ire nyugonya kenyari akenta haram deni imda ayenu ku yanka na digamen sagandi
donc adiga men koni de a worni ke sura dina wala ngala dade yani hi qotu ni wono kungiliti Allah fare ni me ki gani suru maga mo be a ho me kata girni ni ma Allah fare ni ma gara girni maga girai me kama parce que me ga ni maga بسم الله النبي عليكم جناح الذي جنوب دانكم كما او هدي اغا فتني اي وكندي يعني نلم كري هاوي انغنتاتو امار منيني انغنتاتو ام باتو منيني انكا انغنتا انغنا فتغا anda simma hulani re minini awan kimma kimmo godi anga khilli ken khille ati honta kenga walakin qasa awa hona honye aga sonno mun gara ken qenju na wuta kanne maga awa hona kini kata Allah billaga to maga nya hontai aga to na nya angara nya hoy mi ato maga nya mo kentu nganda kifuta honta ken kai ngana wuta kanne maga Allah to maga nya ngenti harta to na nya ona lemu nyugun kana dambi kata yarenga bismillah ati Allah magri kafarane magri hinnane angananya angana sage dam palle o hinni namma o yahe namma النبي ati annabi nyimmenga ayam paulanda titongunda nunga dina imenu de وأزواجه ki aya qore Allah faran tuwa nda yumatunu ma o ganda honya ati Allah faran ka gunyarunga ummahatuhum ay wa kebirenga kun kan islamin kun mu'minanu manu yai dawai kibira islamin an ana ho hunya an ga mo di Allah farin Allah muradu ngade annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim an ga mu'minan koni Allah farin nyam paulan tam magadina haranyimi angarin ta undiwa walma aka mawani lahalle na Allah farin ya maryam batu kinyan kandini honsu kama honsu dinampi dunampi parce que akenya ni komeya Allah ta kabarani nan dangi man yati rasula faqad ta Allah serebe ganda farin ya maryam batu dan kanau nan tanda Allah ya maryam batu kibirenga kinya mari batu yi kinyan ko to honsu ya kebrenga ngumina ma aga nyam maga Allah farin nan kutin ke maga dini nyime dini na burenga dini lemunga dini kinai dini nyakenga dini qablanga dini debenga dini jamanenga parce que Allah farin nagam po qorenga fi kulli ni'matin wasat lil khalq nemo ne maga ken tag honunga Allah farin palle bonira bugandi wani khutar da Allah ta talla farna talla ay adinga ngi munda koy ngam munda munde kan pasu diga me de hunde anda bu nyi men ngi ko te ngam munda dina honsi ken da Allah farna da Umar anta nyana mu'mina timmande manga ninge kanu dina ammai dina ampawai dina lemunga dina inagurunga dina hari anyon kibe ga wandiya أو تفسيرنا ati Allah bare kenyi wa adi basunda ati kibran ki wanke munda dina kesu ko mandenga ari nyon kibe ga windi Allah faranda ati idan ati kibran Umar ati kembrenga awa ati kibran andi man ga huntimi kebirenga alimana gawon timi ana gadi sai an akwai amu afande Allah sallallahu aqan wi ayan kan ban hiliyai na ya maryam golli na suriyan tono he tanu hananga
ahilani na yimme siginte ke a hatanpunci ke ne ken kana kanu umaro wo ke konni ke ma umaro balla la farin piyo la amata na ho tono agama tono amata na honya magaranya bokebre nan dilla muri nyugani alla farin kanu nyugani kana na hatanpunci ke jati ke kanu bokebre nga kyo ken kana koy mangar alla farin jati ke kana kanu nya da munah genu angaba alla farin gati kharakenya sellan ko ni wagina do bateo kharake tono ya tono do bate ga alla farin jatin kanu yemma do muna ran sunu men abadan to bila sere gono abwa tangure ajo kangena ba sere gono alla farin don salli aton suma aton jaka an tango kenyana ay me jati ke kanu yen tan sunu mendi أولو الأرحام pour Allah fara kanuen na nyamu no Allah fara kanuen ya mari ndo hatande adu na jatin kanu wal kafir no Allah fara kanuen no makan ko ni Allah fara mun daw parce que ton dengani dun dengani iwatu khairi mu dabate ngi bara ya mari yesu kini Allah fare kini kahir num fare kanu mo kahir akan de suwatu and Allah tira Allah fare ngi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin iwatu wani maken ko ndi iwa mun daken sabuda muna ha ngo Allah fare kanu mo ni inta yimme munda aga tina himbe nu yako ni hari gande wa yu nyana sallam ya mo sikani aw timande na yimme siginte ke kanu ke biya agara himbe ya mari hati anda ken dabari ken mumnanu Allah fara kan mo in maskan Allah fara kanu inna nya munahagun qallenga amma nya kahir nun qallenga ngani mandi gintai nan to ora jaman bate gintai gubda khataw ni nanti Allah faren kanu yenni na ya maryam batu bane na ahtan den to no bane ay ken khataw ni ko tabi umar woge konni amma ni aw sikki Allah faren kan hi hudi ni Allah faren tar anta timmene mangan dinni me ay me kanu dinan ta am ponsu haranyo kinga ati kembere nga nyakundunga ko may ken to Allah faren kembere nga ali man ka on timme Islam ne ke wari yon qur'ani daiman andan sagu andan ngiri digan deppe agi lehde annabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim nga kisu ko mande ke valeur gore do ke daraja gore Allah farema ke ko hanko de ke nga ko en ayani magayan kanun kana kanan kinga ba Allah na koy ayan di digandi adgame de huyi Allah ganda Allah faranga na ho mundu dunam pi seremma la garam pi ho anyon ginda hotana mundu anyon gin kallen tono anna Allah faranga le ke dabari ngana go gis ko mun denga ho suna ya hoyi awuce ama sere ho bosi awuce ama fai ho suna ya hoye kinya sabuni nda an kallen bosi in aya honi ayin kallen fai Allah ta suna ya hoye ke bila honta sirru Allah fare magado kin won aranta hayni me anda bosi ni me bas aya honi anna wande kallen ya bosi ni anda wande kallen ya hayni anyi ma kallen ka wonan ka hukasi aw billi ajukunti maynga ho suna ya hoye de aw tambo mutunu yahudiya maga nanti yahudiya ken ko ni min yahudiya nyana Allah faran ko ni dina kahirin suya yahudiya nyana islamin ko ni dina
kahiri modelin siya minanga kes ko mande Allah faringo tambung tuna maka hon suna ya hoyi nga awuce a hon kobono ti jongonye kuma yin Allah faringa an ga ken gwa ma ko bende bani ay anta ge me kadi sagan jongongan kebe ana kon tigi kuma ngini Allah faringa la an ga wa ku ina ku nga ko yangini Allah faringa ko beni ay awuce ma kenya hina an ga ken ko ho wodi sagan de kutunga ko on hakabe ana ko no kini nan ko kus ko man dinga amadu mi honya hina ti duya yani Allah laqin yada ka ato Allah ya maryam balle ma Allah ga nati kinya keko adiga min da gollen so asugri Allah yayi ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kini ma yang kaya kampang abu dunadi nanya kaha ada yang mengandung ke au tambon tongkoro Yahudi amma honsona ya hoy honsu dogu be hoy o kaneme ya biyo samu na bani kallenga hima a honsona ya hoy nan ga okenga abre i korinta wondi adigi korinta wondi ay megara korinta be sugandi wa azwajuhu ummahatuhum adaya gilmun ni munyanum mai adi munyanum yaade Allah farengar akadunya yagare sukama aro tayo amaro tayo afati Allah faren kaneo Allah faren fatina to ara warawo maratumbara unya tikibe yawo asuka homande basi ke sungo ko ndeni honu fatina to afatina honu to inata ara honu wara Allah faran goni ka ba wonga kriya har ni mendi bane kebirenga kenni mumna num mayay naam o man kamo anta gemme khari oni yare awajibi ni oni daro ni durandaro ni duralla horoma ni duranduare mago ala kenyeni nka ido wandi yaren sumba no da kitron kiti on tago me tate nda bane na me war kompendi la bang hilal angan kawana ho nyam mada daron tawi ke me mo wajibi nan kam annaki nyida amma ka harama mo be yagundi ya kan harama ke mo di ka harsa ayonta me girninde tisrellen sarantende ho wonda ban yon kabari anda lemme ona me wari an kitenkine taga tate lon ay kenta no Allah faran ka mun ngade ابن الخطاب رضي الله عنه الله فارن كماني الله فارن كماني له أو بارك كماني له عنداري عائشة كمبينة قبر عائشة كمبينة أما يرونو ما كان ندمي منو عائشة سهارة كه تهانعك ميرني بانه أنك عمودي أنا السلام نيان أنا نيجي أمورنا मैं सीसा मनी सावरा नकल लगा वाला अतना adikem pagati mayri ni ma Allah faringa nin kiri wana salamu nga akendi kin kiten Abubakar ga nyeri Abubakar na gem pawai
o worni do me ma nden kiri ayun samana yere biren nu ngana ra kenga wono bana ni mais sisa kunta yere angena kompeni ne manga dungi nan nallo anna mu khannalo anya o dungi nan nallo padangi kompeni ko yen angana dungi na khannalo ango selanga am baka hina Allah farin da yere kapingi o baka yere kapinga dikana sabu ko Allah batede a kunu kuya jondi ti aga manwan kebira magu be ga wono kenni ken magu me ken da digandi nan da ikera abanen to ko kompendi wal ma ima yani ida worno kompendi salamu nya halle mo gonda ben sulillah ni ken yana ta do yimi ay ken yimi gri donc illa na gri kite mo gilli iza zala al illa زال على الحكم براو كم قولي يعني كمان الله سلم أحقي ها aka be woyu matun kama an qur'an mi hakin andu kama an kama ngum bakin an kama bismillah ulul arham wati sumbu dungonunga ba'dhum iyununga iyam paulanta awati yuwaye meke wutinni Allah kitabin lillahil mahfuz aw huga be konide ngalla garni ke ay lawal mahfuz la ko ndon kunda nan dal lagarniya sumpundo qatinga ando serenna an kunyana me qiyamutu wo gani ga koni kebidanga ken suni wakati ni wo ya kite ken sun masalatu waqti nan dina qinya qaranya aga mo qasendi bo nan di wati ni wodangi wanda gamu ni kuna lemma ongo ando kebe na kara kumpa kenkiniya ken takan tumundinga aywa wakati ni wodangi Allah farsa sallama himmenu gandari Madina aga waga nyana wagi banunga ando kimo meqiye mutunu na nyakanta dibi akanta qablay bokum pakati dangi nega munni awa islam agundi manga bagamba una liya anga mari ango noko anda ngarinta meqini ke so masalatu waqti mego lol mahfuz te mo lagarni kinyani sumpunkara dun ko nyana meqiye mutunu uda kewuti ke subugono ando himbe qatinga waaki ne mi al qaraba islami ngani hore ngani aga manya me satenga aga karana me to asabati hulani kara hulani kane kebida awa mi qiyamut kyan to ona keda bani ke sugri بسم الله من المؤمنين قل تغندانوما أربعهم بهما إلا أن تفعلوا متى أغنى قولي كتاغا هبان كارنغونا أو تخيرنا توصينا كندي كنتين هندي كتوه كذا كن أونغا سيميدا كبل الأقرب فالأقرب هندي كنتين تهورين هندي كنتين تهورين كونيا لا قيامته bra kuten suka hamande ke da matanga na wasi amare menda de kempale khiyuti an koni tintale ma ngoni ke tale sere karna le nyugo ba ne to anyeme a granda ga khiyutu no qari a qonenta khiyutu no sunyeme ko kabirenga aw kemo godi allati illa an tafalu ila awliyakum ma'rufa akama ngatu na brenga bengi ma senga bengi da agra wono yo sare yo sare habe ma ko wono ngono yo mai yo habe yo sare habe wakata lengi koni anya ke ya bu hon suwada nga yawo ngana tere a honda no de ningira na bure nin ko woni na bure yani to unda de are mu ngana sere suri ina sabon qorondi igama ya ken tane ga am bonti ma de
kibira kada kembla garanya allati khara khairin go dabari kinni mani wasiada nganda kara ndaki kini hulani kenyi mega la to gilanga makara lengi lengi de anda hol go koynay kanga be ngamma ka bane papiyen kini na sa to ma do ma makara kiyen wonni kamanungi ngana sura mare munda ay kella kama tagade anga na karakana to amanya lemu ngana ale nabe yoy akana hondi magade ona tida koni mi hawa gulle nya ka hondi magade anga mare men kana amasimne bal hogo sere ma amba to wasi ndi de wasi khair qor ngeni ina da alla da khribe ati ma'ruf ara muqannini ko siren suya ton ma'ruf parce que aw lemun to ko doare ma gondi aw huren kanu inda daron ta to ko ngarndo su sondo mundi aw kapen to ko aw mesoni en to ko aw qatin to ko e ho amma andi ga ngaru na maharba ne kiniya wulle yande ho bane kaman gabe walle mu ku gabe ni i hawa ga yimbe na iranda yana de hari nasu akenya nyanga wa honne yana mo yugodi bila wasi alla na akhir ma'ruf ken wurenni akhirin tanyimine na habe ga way kapende andaji بسم الله كان ذلك وقيو بينو غنيغينو ننقصو او ينا بالايمان والهجره والمائرس ذوي الارحام كن بتنا اتكو برون قندنيا اسهندنو لو الماهو كتابني نانتي كو كوني واسي نيو اسلام ما غورني غاي ولا غارني برون كاي وكيم مغاني ايرينتين ايري هيغا برون كاي وإذ kebira kesuni gilli sora ka jobbe aw kon himbe koda kesuni hinda bar mo sireni andanya kennaga ando alla faren naga ando alla faren ka mun naga andanga ginun naga kiyengal lagari mo gobe na gam ni na su wala ngala bismillah wa ibrahim simma o gutunga ngarigani gilli annabi nyum ko hamandenga awa illahi do qotenga aminka ori gandi ange mawlaminiya ori gandi nuya ori gandi nabillahi ibrahim ya aru nabillahi musa aru nabillahi isa maryam dibakingani killahi do ora kiriga kusuya otimani ina alla bani nago ina komun kiri kata alla bani nagunga o kebirenga killahi do qasime kede almunyum واخذنا ميثاقا ور الله دورغا منهم قل كفر كرغيا غليظا كم برقتني يسأل الصادقين كبرا ما الله غرتون تنترني بكا اتونكي الله ان يمترني لا غرا ngara qihimbe agara knyandi wa na kahir no mundi dade kem bala Allah watu da knyandi kebira ke Allah akenda yang ngata eteli kafirin undangani ken toranten ni de kebira Allah ci oda ayandi o suka mande ido suturndi ike hida kamangawa qalu bala alastu birabbikum qalu ustiyahu kin horoban qalle sugo Allah magasal man qalle aya begara horede de Allah fare biren simma birade ogora Allah ngili ande nyimun su onati camero tambilo yunnati ti farun onati kami ado tamudo ho yo kudi o biren atla ndi kay waminka تخصيص الخصوص كن المنيمون إذا كن كريكري بقى على سوق هندين كن بكريكري دي كن نقصلو كريكيا أنكي أدو نبي الله نوح إبراهيم موسى بن عيسى بن مريم أنكم سلو كريك
lahidu ngo almunyi mun sudo alla naga wallahi du ngo ko sudo alla naga lahidu qote nanti agana maniya agana alla bani nagu agana kumun khiri kata alla bani nagu kebe lahidu qote yande la gara ago tirni nay minu ganda bara gara kana i place ngono okay bro angana simmi an kallenga allati bani nagu ila ga tirni agara sabatin kebir anna simmi ja harun ande min mun qatir nda me kre kre maga o suqallem balle janga kahana kusuro kare kahana tirni ame o suqallen kane ibna la mureni mani ko mum maga alla bani nabu be suqiti kini damfaran ni mani sharia bay dunan tabana ki untabana kitu ndabana ken sabana alla bani nago kinya mundi ko mun sumaga lahdi bego harun alla na kinyi ku karagi koni me ko an sharia gumunga adama kimma sharia gumi kiyan kallel na hinni wo mo sorondi kini nabiyyu ya rasuluhu amma ka kada sarasi kini digam bangantina harina bun jope maniya سيدنا نوح كسبر نوح شرابي تغنو كنيان تغتادي ما إبراهيم أقورني نجي مسينها قصي نجري إبراهيم يكتب موسى إبراهيم شرعين يونو وقول لي انت كتابين قهني صحف نجري إبراهيم كم قول لي يونو ما كتب سيدنا موسى غري إبراهيم قول لي سيدي أكتابين كتنجري كتاب يمكن موسى التوراة ناو تكينغا مع عيسى غري قول لي ينا تكينغا كين غانا غري كين كيتين يمي قول لي ينتي عيسى كين الرسول ما أكتاب الإنجيل أتو كم مغدي ما غورن كتا الله فارنغا كين قهنا غري كين الله لا قسني عيسى قهنا قول لي يمي أكتاب كيتين غري atwa mani Allah farendi islam awu ada qur'ana ku kay ko ni men kinga ne di kwani higumu ki an ko ni da na ke modi wa minka biram da ganya ko ni wa minka min an-nabiyyin wa minka kindi wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam من صبر ومنك نوح قصى الله فارنا سلم بكندي إبراهيم قصي علم الأجساد عيسى قصي موسى قصي بالله كنا حكاية بينا هذا في عالم الأرواح كيف أن نوح هم بيجان قصى منك من للبيان كاف الضمير يعني للمخاطب المتصلة وين أقول أنك هو donc Allah farin yana asu alam larwah Allah farin yang kasata ga hon suka hon tena mi alam lagsad kibringa honun kasai annabi mun da ke farun sun kasai amma alam larwah ayani tagaho hanan ayan kasa tagahon su tagahon su bugu Allah farin noro nyari sha'a man sha'a wa aba man aba almo serebe dawo amal mo serebe dawo serebe sagayo serebe da kudawo ahadisen sabatin demo wa minka الله فارين نندر الله مغاري صلى الله عليه وآله أجمعين بسم الله يا أيها الذين يا يمو بينو آمنوا كن قطمني أن كنا نسمي الله تعالى نيمانا الله غنيما بينيا كمانيني برينياني كورين يقوم بايغران كن مدينة أرسلنا ريحا كورين يقوم إكهما مي
Allah ji ogu qinni hangeya عليهم awa ikamma وجنود ado kurinyugo nga gilli onindi لم تروها angumma kungarbe Allah kurinyugo sunta walli yagai malika nundo kentana agara mani wali hanki ke goni agara kengari wa kana Allah ta'ala magri amagri do Qur'an danai awati honga ago ken wollini asimme kengadi kin lahzab kin qisan jo pantenga إذ parce que akri lahzab mani ati kahirin jama inka huma me kina tahananga kahirnu binugo munyendi madina hadar yendi isun ka huma me ay yahudiyan do ahilla kapanandi kalte gabe ay yahudiyan di kalte gabe atanandi tana isu ka huma me keta higa hay mobe ke di serwane khaware o ganda tauna hay aw kuma himbe ko ado ho ko ni kalenda gemi kin osuno hanganya bani Allah bani nawo nasara antillemme ngama yaqinga ma yahudi antillemme ngama akin ga ko na himbe ko ara ho wonda gemi kin oro hanganya bani osunta bananga osu konneni ke isu ka humme isu Allah faren da koro Madina suf ay mana ke hay wogino tamido hillo kurinigo indari debe la qilga debe be kurinigo ta dangene wogino sigisrede o ko to wayre sero sero de anda mo zero be nungi anda gamni anyono indakade asoro karagande soro sikyanne iro mawli ni wobu ko ni padi saka hono ire ndakangane mi anda ko nanti aga ingaba ga tanagato inyante wona dimen kori kin kanui be bo surun kitana Allah ken kunni ayen kudi muna harin do qaganto ngani mo gobe aw ken ma kutuna ayen kudi to ngundi yemmundo sagon to ngani mo gobe aw ken ma kutuna ayen kudi ara jopa on simmi aganya mogobe iga di girndi mogobe ida kulu ngarani o ya gantar himbeni na hanken girndi ibra islamin na to anda ko to mogo amma kan dinam bonondi de amma kan dinam bonondi anda ko to mogo ku kalle ke wakati anya ko to de asemu Allah da Allah hin korengin akuru ngonga benni ay meti ke kuru ngon pake konato imi halle يقولني قسمي مغومو بالعدد أجابو مغومو بالعدد ما أكني أجد يمكن جابو مغومو أجمن جابو مغومو أجندرو الله كوني أجندرو الله ما أكني تقول الله الله واني منا أيا نقول كني مغوم كوني هم يجين أقصان سوكا هم دينا تفسيرين دعني سونغا سوكا خرمون دا سوكا لانغلا o kunta tin o diga men gilo min tikin akari aya nda ko mo be o dangi ni tikin o islamin wu no siki mena ga ko so ko mandenga muna haga yugondo muna haga yagare ngido mena ga digan gitande kamun yeri muna haga yudo mena ga angane ke mo wu no siki ato man be ko ka tamudo hillo himbe mo so denga on karasisa bima anna qur'ana ni kitabu walan galante kitabu bangante andai hon konni awa konni mo gori amada famu aw kuma nya ay gawa bismillah wa arakurum ariqin mu'ankum iri mo haken konni yani kurebe gari kundu ngi Allah ra tan di hankenye aro kurun yugo be no haranku mawari ati be nyane ya wakum kawa konnun kurel lango madina ngoyi iri do madina kamum banginga aro madina minkum aro madina wurirangma yani kulungin kamunda wurira yani madina kimbakanda kenkena irrukin watatibani gide ni wono alharra watatibani anku yimra imo gajengintu
ay mira kummen so bismillah ati ke birenga زاغت الأبصار ati ngallu ngoroboto وبلغت القلوب sondo mum pay ga kinye الحناجر ay wande kawni mama jimbe ngwa kannenga nakoto ka ande nyaari abosene anda ko minime zaqat al absar sirenga nakkan ni haqa nya anda bosene mi adi ka on toni kemo sondo mum kinye magiji menga sani sondo menga na ya abirim bondina abirim hakare awt sire ka ande ngana sagdi mi day awol lagarni maga agari mayre bismillah azununa dan kunni aywa gikke burungiki ya allah taala nanti allah ti wo kudde mana kuro guto ni logomay kindi kini nya kamko honu gigram kuti honu tantanya nakari bismillah hunalika allati rinyani ira mu'minu ira kun sege ni qur'ani iri riga ni nyogo ndeya aywa ken qotenni de yiranis niki ke mi ngani na gotu ni mu'minai talla khembani la asban nas an yutraku ngal amanna la ko yawnyana adi mu'minan do mu'minan bale atuyira khalas yemen tuyi ke wakati atana tuyi ke pakati parce que man sawra alla ran ne kam iriga ni kori ni ibugi mo gondi bismillah wa ya rasulullah ken nabi simma muna hawenu ngitini ke wakati nga adu yemmu benu nafiqa nga kun sondo munni inati alla mo nyina adi fare maganta timra sandini ihondi geta nuro tare ngarame ya nuro kapalle mu ngarame golle mabunu saw madina kare saw ni kya konni ya ti alla wodi mana yo hay saw de ben bay kuri nyugo bay anni hay rasulullah yangen nabi simma jamati gilli munaharinunga ya madinango la maqamati taw dingira sabatin denda ankum madinango dangani kebilenga qasage tabana allo debenni yastazinu fariq wasimme ke wakati ala qoto kenna ala sallam aro jamambu migra mengalenya kamon on tauni duguwa ma on buni jema on tauni dugu kinyal lumo munaharinunda on bugu alla farda kenya subadi e bugu no kunyo wono adi salia Allah sallallahu ila tilisen ara ken kam nan to ken kam ma ango yingini jamansu diga no sage mun ne hinya on ko ni kun so yan ko ni kenya me bati wono jaman ni kun ko ni gollenya madinan ko kebirenga on sagerno nan di ogo sikiye na ku gem oni gemeti mania kan kitena oda kan sembe no oda kungo kurendi do surumbuno ni ollo debendi indaro serega mi gem amani mi indaro to kono kinya honi golle ya ahli yadra ko bedgame ke suni munaharin digami yathriba yobe garam madina tagundi kinwa togonni yathriba yani yasriba debe ko sara debe ni mukhitabane yasriba mi alla faren garino alla faren de timaka akhir ken toy alla faren ti nda aqilli indi tibat wal matabat wal maqubat al islam debi senne wala debi lingi wal maslama on kompe wal madar al hijra bagam na onka ina akhiri kutoni ke diga me ko ni alla faram ma angi motini ya ahli yahriba an angana diga me mugo bane akko non angani himbe angatu kindi kenwa ko ni akmane piti mu'minai alla farandi na ma to be ko debenda a hayra debi dungon kritiken to ay
anga da ke mu bane anga tunu ke diga mi konnana a woyo ke be dan ken tunu aga ani mana ko mo gobe de Allah ya mana sere o da ke mo goya anya ko ni kundiga adi menu sondo ngatun ton su kanatu ngenta Allah faran hukumudi hara gati diben to na ma ko mi anya den ko na ko kundu bismillah astazinu fariqun ati jamani waqtinga adi kungo dunay mundinya na gilli muna hagenu annabiyya annabi nyimmenga o ngoti Allah fare o woni annaka mundi yo dunay mundu yo tinamani yaquluna iwotina ndai dunay mundiyenni o ko kanunga itangante o kanna awa hayanu na magaso wa halle beso kamballe ora kunti gente wa munda o sagini Allah ti tun hede ati i kanun munya nan da tangante hede i kanun tangante ni in yuriduna indahu la murun illa firara maganda wuriyen bane honu ti qaron sage honu sagene luzun tamuni honu luzun munuti hujja garanto alaw dukhilat Allah ti man sabura ti wallahi kuren ngandaro alayhim ikamma madina do madina gombonga kem balle awa kurulle mu nganda ku kamanu nyaga hilla kapenga atawha iwa dabarni sire sugo kono la kanda ikwa mu yanan sage idingran tangante har bandi dingran kunati Allah on kurenga na ya luane andar ni nyade indati kunya kahiri ngai so nyane ama talabbasu ay ngayinda kinya allati inta wuchunu madina maganta wuchu tunane baslama on kiteni ken angana yiri tegi bidu sikan kinana andar ni nyade ngayinda kinya kini dunani me bidu sikin no ni ga tubi anyime igama tubi gai kallade bismillah ati dankana ko kamanunya ya ingira Allah la dulma awallenki kanere la yawalluna riba awi lahidundi inta halle mundunu fakana adu Allah lahidun qanya awaturni hoyde igra baya anya salama qullu waqti Allah fare namna'uka mimma namnu anfusana wa auladina wa azwajina wa amwalana Allah far ornando honnaga o gorno ore mundo himbe naga ado nabu ado yimen anganati on diga kiyende on diga wuronde on diga kidiga kanere he kode kellay do tirninde bismillah ya rasulullah mo de dangani aduri endangun nahanane aganda wuru gilli kallenga wal makarindenga wa idan ati kebirenga anda wuru la tumata'una andar ho nya dunadi ma ganda wukinne an to ko ire o kentan kallan ko tanga makni an digawo an ko tanga nek nyanta to ko kallen agama ho gaman kari an sa wonde mo kalla kenkida ire yugu sabunda kiya fam o suwa ko ni de ngasrebe nda ki fam nan ko tanga ken kama nga wali kenan sabo andi kallen ko da anta dagi Ibrahim ko dan kahana an kalla ho wanda sai an kalla anda kalla ken ko ta anda ko to mo an kara ko ta ga anda kalla aga ne mo an kara ko ta mo kalla o suwa ko ni la himbe nda ke famu dina himbe ngai ni tinka man sawo ken bismillah ya rasulullah ngen nandim kanyin me baneni kenga wangun tangana gille alla hinuma alla ganda bone lamuru ti angun dubane beya mara hinne lamuru ti angun dubane beya kharakinda kora worno komiro alla na ankun dari besana tindeni aidangani ido alla na gandini madde mandana late kentanore kharakinku alla ganda himbe lamuru tu komeya saganda dai bira kin isqadni anda ki tahanson minni nakif fam muslim an wallahi na muslim hinga qoto mo magani mo agri allah bismillah ya rasulullah angin nabi dangani ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina na wanda quliya
qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin abiddan kanago Allah ta'ala himminu go serun sabatin nini imma bugudo Allah faren batte imma dunya Allah faren digan kannenga Allah ti dan kanago ike witude minkum angu munafiqununi القائلين aw digan konnanundu igawtini mare munda ilaina karikato ku banginga ولا يأتون البأس aw yemmundu yemmu benu gantarni gajanginga maganda du ko entaku du muke awitu ko awitu de minu go jamam bo ondo Allah farenga awitu himminu go wotune kardo ku banginga ikum bangin konda Allah faren pidi awitu himbenu gantarni gajalla kenga manna lisrunni wari awitu kene ko ngode yede ango ko ne ko burenya anda simma serentatu bo fali yakun serem maqatu alla gati watu muda kan ke murede kan ke murede bismillah أشحة atawo gilli tagman jaqoruma ku kamanu kutungana nyemi عليكم an kun kamma yani aga demande tabba kadi banginga kini tagman cenga aga demande diga men kallenga wa na buran kallenga anya mo ho ga demana ay yo kim pasuna gada kini tagman cenga bismillah فإذا جاء lilli kami yengandani annaku kamanungari yo haynini katange mawlanini ya mi ya unga munumunu كالذي ko yemmen payndi mogomme يغشى عليه igawo kamanan kufarin da kamma من الموت lilli kallem pi katunga akem mo diken tamanje kanu yenganari mi ya unga mununu yongolanga an woti ni akamando kallengena mi kini tamanje yo kanna يحسبون كل صيحة عليه بسم الله فإذا ذهب ati الخوف kanu yengana diga keta kaniman kahuma me keda awa tona na burenya takandi سلقوكم ina tira kalina kulle bunaga toro بألسنة tinenu ya حداد ikken kuntenni أشحة ati ko kutungananu على الخير serin kamma iwo na bure mundu no kaniman juro munde pati sakana yo ho sunyane ga wakitana mobe أولئك ati ku yemmu لم يؤمنوا ati kumanya mu'mina ngade kumanya mu'mina nga haqiqatan mu'mina mala mu'mina takun أحبط الله ke sabur أعمالهم allari gollen su barajam bononni i gollen barajam bonondinya anni winni alla magade anta harinu anta khotada ya mu'mina akin takun mu'mina kinna sirun yambar ne ayin tokkido alla faren batte mu'minan tini iwa kinunda qaron diga alla faren bage mu'minan ngorni gajalla tenga alla jatin sabura mu'mina akhirin da nahansu anta hasunu islam gunda al-islamin da mu'mina kan waqti ngandari isage ni intakan kanne ngana diga yimega alla fare ngara himbe kini yakani mandi kini khalle agama himbe kini yaga ima to kembiti ya kembiti khalle inenen ta selleti ngara alla fare kamma na lebu na dinan kanan golle inta kenta barne yani kuma kuton tayne kini islamin khalle kunqa alla da kunqa na gollen timmandi da ni gollen timmandi na surondi kenta ko Allah ma munafiqin jubana ko tare Allah ga ne munafiqin ko ni qana da su awaro juban ko ni do aya ga ta ho juban balle awde aya bane ni angani ku ina dumi angami ku sakhtu ina butu jaman bon ko ni ganari iya ga ni juban ba ne siretana la akulle ni da Allah farin ta yi gana da harba ne anda ke ku na ke ta Allah ran kun desa ke ta Allah ran kun desa honda kini me tawe ke bi da hukun mi hoga makani ya tawe ta Allah rahi dan bi Allah farin mo butunu awoti ni daga ne man nasrullah alai iwi an min to mana
nge gama telemu kon telemu nge gama telemu hari magam bagin sara bere ñu nawtu ni ngiani agaso wotlemu denga asu ngiani alla tu tudina agasu ya parce que wa ko ni magara taron ina munana wima tagandi wakati su iwi ijuku bure wala selam tagandi wakati su wala selam na ni imaga de ma ko tabane ya takaramu ni ti digan sire ti ngani sire ti golle sire har tabane akite ngandanya o kallede amma himbe mun dan kalle bismillah يحسبون العذاب badik ku kamono munahagenu ku kahirin jama ke simmana لم يذهبوا nanti madiga hina ikanu wa urun sauda إن يأتي العذاب indarne khariri anga jama bureki anga jama bureki ndari يود iwa natana أنهم iri yenga ni kunyini بعد idiga badi yanni madina tatunga ina togo tirnde nyana baka khibaringa kinyallida ime maga parce que diga halle na nyanne kamu lo kolle makare madina yiti ne mane gari keri ku diga ndiyai ata gana hay ku war limo be ko ra kunu kyo koni se yu grana ko be diga no de ku gar limo be ko ra kunu yibe so ke mo to kata ko man iri denyen indare keda o kelliye be ko na ke kode iwa munda kende nyana mari nyere ina to tirnde nyana ina kamo yomi ikada bismillah ألو كان فيكم allati kinna maga sunni de hari kunda ya gadi de yani interni de janko iga inari nani intayre ku diga ni diga mbalawo hari nda ya gadi islam siru ma qatalu imay kafirin ngajana magan daw gara ko mo be hunni du ko inde gajam mo kanne ana gajam mo may ngarati anti du kinay bismillah لقد كان أسوة ati abati nya ay khanya an kundangani alla farin ni de nya ga sri ada kenya dabarne gajangendi sabati yendi no konsu gajalla so aga digano kunta to ko halle kebirenga akara kem mesere لمن كان waki aya adu rini siza bo keda hay kuma lo kitabiya dungun kana khabarin yadi wala lazabi khallen timmi hay kuma na ko jaragi yere himmin go to halle igma diga gajangi ka pa alla farenga munahabin ay muna kunyo jaragi an kun ka ama alla faren sere de alla faren diga an kun madiga alla faren sere de liman ko yemmen dangani kana ken kamanganya agaw kanna allai agaw kanna kodanga ingani kodala garenga agar allah hingo na gawondi adibirambe mu'minanu ngawari kafirin jamanga parce que ta aramuna haganum mogonko awu islamin sulun ngam mogonko ni itin hada ma ke jamani honye allah roni na kenga adi fare nanti o jarabini ngaddiyamanden worni o kunda famu ko mogadi allah ri farinda ko o jarabini ngaddiyamanden worni kibla ken jarabu ya hayki ona wutu diyamanden worni wa sadaqa allah inati allah tomo adi fare igrani nabi kina yantumo de adi kebirenga ke jama adi gaboye adi kundi loye ami gidi hosuya maganda limanan kawo to allah di farenga aro du kinni allah ya mariyenda haka yani hinga ndanya dron ko mo burenna walli bambureni akko surenga walli bansurenga ndawri itimani allah di farenda kyako allah di farenda tumko allah hay ko na sahaba musse henya seroda idigan sire allah di fare in allah di fare ko ndes lamin maga amma diga mbure ko de allah di fare islamin maga anda digan sire yako
sahaba nu ngara hibe ko alla gari tigatay ay ko ne kenya siro waktu bi na ngi sira mo anki ya mo ndiga mo bakay wala bismillah رجال ati goro gilli tawni yamma صدقوا ما كنا هنيا تويا أحد الله إلى الله له لما كين كما كونو يقولو والله يبكيني الله فارانغا تونغري أنغا تونتا وانغا توندي أنغا تيمغوي أودام بالله كونغولي له يدون توي على كون عندي تيبوني له يدين توي له يدين تيم مندانو هيرا كنتيغا يوبرنا هنا ومنهم من أتي يمو gilli ku yemuya awa kun koni kun satem pagu awa on nadru bin maliki kundi menu lengi mana kay dondi yemu yidi kungo tangini kuma karahina yi ya ngon lengi wallahi dun kamma وما بدلوا ati ima haraunni awa haraunni de amma munahaweno kun lahidun lahidun mutu koda lengi mana hono joli karana to kama hono were ima kubbe ima harame يجزي الله صالحين أبيدا كيوكو من زاودا كو ساورا إنا ألا نتون دون براجي تي تون داوما أنا مناغن ينغان قدا كينغان دا دونغا دنغاني ما نتو باللغا إمان ديني الله تعالى الله ما غيري غفورا غفورا نغاني توب يمين لا ما غيري هناني الله سلني دي أتي مناغنو أما أتي إن شاء أندالوني دا ومنا هاو جنوب يعني قولي بوري andal ngida ina tubul ligeda akaman takalla kama imenda kara kama anagenya ngangata Allah sren komen bono mo andanju bunko nam bonenko awandi ga men korno ti ken hinna nan yede ikini tuba nan yede do tubul ligana ndade ma ngi ren kutu ango mo sagi katiya angana sagi walli kana صدق الله العظيم الله كان خير كنوي ما بينوني يا نار لا غير خير كنوي أنا بس نيمبا يا الله كمسري يا فارن كنسري يا خالد سري يا ميدا غاسري تو عندنا بقول مسا كلامون سبتين خير كنوي dia uninga ndo samba khari anodi warja kanodi ku nodi kusini no ko yimi khari di ko nyagal tigani hawon khari gine no kusinda bone murello jamane di khairlo jamane di asbati radi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم جمعك